Tereke tla go betha kudu me bra bona e tla go betha o lwane go tsofala o moja ba re long weekend shandies ba re di shandies ba re what di shandies o le monate go tsefa kudu bona anyway re ke get to the gist of the story bona me bra o bona loje wa lena le gane ke le shainela wa man nga se le shainele ka lo tsa go se be ona man ke betha gore ke le hlalose bona me bra nna ke tswa mathabatha ke tswa pleke mo bare ke mphaneng ga mathabatha go ja bona go ne le taxi ranking mo bare ke le porogone bone re ka hlalosenya ga botse bon go ne le tsela go Bakersford o tloga le ba gom le o tloga Polokwane re ke tše Polokwane ka gore most of you le tse ba Polokwane o tše Polokwane ne o tše Polokwane o betha straight ya go le ba gomo straight ya go Bakersford o tše yona tselela o feta Podungwane mo rapelang masione a ke jikolobe mo ke gaufi anyway o tšeatselewe ya wa Bakersford a o change felo and a o ten felo over straight ka yona ke one of the reasons why ke introduce a platform ya storytelling gore ba bangwe ba ithute dilo go isha so anyway o tšeatsela yanewe ya wa Bakersford o tšeatsela yanewe go ne le tavern ngwe tlo e bona ka mo left ba re ke ga Mishal ya o tša left eo ya gone ewe ya go Mishaka ya Mphaneng o feta Roma o feta ba go itse ba tla thaba o feta Roma ke gwa Mafefe ba re kgoši Thobejane le nna ke nna Thobejane mara ba re kgoši Thobejane ba ragana mo o tša left ewe a o tšwele pele ka go Bakersford o tša left ewe ka right ke Leporogong ke taxi rank ya Leporogong o e kwisha yeah so immediately gana mo left go ne le tavern ya ga Mishaka man bafana bana man so ke sa tlo acquire ya Germany so e ke acquire ya Germany ke kwa ke driver ke a fitla kwa ke batha music wa tsefa I no problem man so e ke tsena da me bra ke a bona go bjang go le mfetho mo ke bare ke mkhelele ke cousin ya mkelele bona tšatšilele go tsefile kudu me bra ke a go leboa shapo ke a tsena da mkhelo tsena da mkhela tsena da ra bloma man ke bula buti bile re bloma mo buting re tshwara academic water re tshwara academic water gana da me bra o tsore le ntshang no man after a while ke go ra academic water ya tsena ke tša public diding ke tša diding ke tša diding after ke tša diding ke go da ke leta ke bona gore no man betrisa le gona ke a goga batho ba sa di mona ba batamela mo bana ba batamela gore o tlhagega na mo bana ba batamela ke ba betha ka moya ke deo ka re no a ke mo go bona sharp a ine problem tabeso o ne le mfethong ba re ke tlhamogola ke no mmitša ka leina gore le ga e bona video mona go pole tšailela mo tlhamogolo tla mo go nna mona o re mabitso dintshang ke re monate ke re kgale ko go bone le ena o re kgale ke before the COVID ke re nna kgale go bona monate me bra kwa
Esvar, brother Ali Hage, di what, sharp, aine problem. Me bra, yolo daman, untebala swaga, me bra. Kabaka buchi, shakarmuna tamolo. How did inta, why untebeleje swaga so ki me bra? Chapo, aine problem, damana ne pride, just straight, ore me bra, oblanete. Ntoe, nagitaba, jela ba di zuba, njao, jadi cool and what. Mona khane mona e o itsuba mona ke bubbly mona kare eng mokelela mona o fedile ke fedile belo damana go shorwa re fedile nne damana hore mona khane mavijo o goga bubbly mavijo o goga bubbly na so ja mona gore ke process no blo re process that's what re process immediately or no man motho a re bubbly ora hably man no right so right after or no motho o bolela ka hably man from that day onwards ntwe nga tsogile man ka ibitsa vape ba bangwe ba re motho a etse nga tsogile ka ibitsa vape oba tjana tjela ba ditsuba nga dibitsa di bubbly no man give it a bubbly are go bubbly thank you.